Reka nongere ngo ikaze gukurikirana ibiganiro byo kuri Fever Entertainment, aho tubageza amakuru arambuye, amakuru y'ibyegeranyo, amakuru mu ncamake, amakuru acukumbuye ndetse n'ibindi. Umusore w'imyaka 18 wo mu karere ka Ngoma, umurenge wa Rurenge, yagiye gukiza abantu babiri barwanaga barimo n'umuvandimwe we. Umwe mu kubita ishoka mu mutwe birangira yitabye Imana. Reka ngumutse gukora subscribe kugira ngo tugomeze tubane muri aya makuru kandi tuzabane no mu yandi makuru. Guhaye ikaze. Umusore w'imyaka 18 wo mu karere ka Ngoma, umurenge wa Rurenge, yagiye gukiza abantu babiri barwanaga barimo n'umuvandimwe we. Umwe mu kubita ishoka mu mutwe birangira yitabye Imana. Ibi byabaye ku cyumweru tariki ya 7 Nzeri 2025. Bibera mu mudugudu wa Gitobe, umurenge wa Rurenge, mu karere ka Ngoma. Abaturage bari bahari ibi biba bavuga ko hari abasore babiri bari banyweye inzoga, batangira gutongana bageze aho bararwana, barakomeretsanya. Umwe muri bo yari afite murumuna w'imyaka 18 aza gukiza. Wa musore wundi ahita amukubita ishoka mu mutwe. Abaturanyi bamujyana kwa muganga aza gupfa. Uwo musore wicishije mugenzi w'ishoka ngo nubwo yari yasinze, abaturage bavuga ko yari yakomeje kwigamba ko ari bwica umuntu. Ari nabo bahera bavuga ko yabikoze ku bushake. Umwe mu baturage wari uhari ubwo ibi byabaga yagize ati, yari yahereye mu gitondo afite ishoka hanze, avuga ko ari umuntu ari bwice. Ntabwo byamugwiririye, ni ibintu yari yiri wavuga. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma yavuze ko bibabaje kuba hari abantu bagikora urugomo kubera ubusinzi. Asaba abaturage kubwirinda ndetse no kwirinda kurwana. Turasaba abaturage kwirinda kunywa inzoga nyinshi bakarenza urugero, kuko iyo baza ko batasinze ubu bwicanyi ntabwo bwari kubaho. Uyu musore w'imyaka 18 yashyinguwe ku wa mbere tariki ya 8 Nzeri. Abaturage basaba ko uwamwishe yaburanishwa mu ruhame kuko yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano zikorera mu karere ka Ngoma. Ibi niyo twarebaga hamwe ko uyu musore w'imyaka 18 wo mu karere ka Ngoma, umurenge wa Rurenge, uko yagiye gukiza abantu babiri barwanaga barimo n'umuvandimwe we. Umwe akamukubita ishoka mu mutwe bikarangira yitabye Imana. Reka ngutse gukora subscribe niba utayikoze kugira tuzatubana mu yandi makuru. Reka ngwifuriza umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza bitewe n'igihe wumva iki kiganiro. Turaje dukomeze n'ibindi biganiro ndetse n'andi makuru ajya ari ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Murakoze.